imate li potrebu redovito slati e-mailove istoj grupi primatelja? Umjesto da ručno upisujete svaku e-mail adresu u Prima, koristite ovaj trik i uštedite vrijeme. Otiđite u Gmail i otvorite aplikaciju Kontakti ili Contacts. Otvorite aplikaciju u novoj kartici. Recimo da redovito trebate slati e-mail Marku, Ivanu i Sari. Kreirajmo novu oznaku i nazovimo je projektni tim. Odaberimo Marka, Ivana i Saru. Kliknimo ovdje na upravljanje oznakama. Odaberimo projektni tim i kliknimo primjeni. Sad se vratimo u Gmail i kliknimo na nova poruka. Potom na Prima. Sada u izborniku Moji kontakti odaberemo projektni tim. Kliknemo ovdje kako bismo odabrali sve. Kliknemo na umetni i sad možemo napisati e-mail i poslati ga svom projektnom timu. Ako koristite uvijek isti tekst, zašto ne biste koristili predloške? Kako se koriste predlošci u Gmailu, pogledajte u sljedećem videu. Želite li još ovakvih trikova? Pretplatite se, lajkajte ili nam pišite.